Among Keposinduluma, Rangasora, Yemni, Boni, Ponchetlai. Tabokhe borang munanjik Dolly Reang bini ponchetni Lukurok se Tipra Motha Yakar Laimani Nokjak siwo Mia Sangrong Sal Sanda Jorawo Pachim Dulumani Rangasura Kamiwo 2021 ni sikang IPFT party khai thangmani yagulo Bubagra Pradipni Kokhnawoi bini ideology nugui Motha thangmani abuni yagulo tini kubangma dal bidal samung khlaje gerongno nugui haino hai IPFT ni Tipraland sanmungno hamjagui borang bunang Krishna Bokto Jomatiani leadership 14 nukhungni 35 butar Tipra Motha Yakari IPFT ni banaromani Nokjak sangrong salni sanda jorawo Pachim Dulma Panchetni bisingo Rangasora Kamini Lukurok borno thangui lamsuguni harka Korbuk Block BGJ by Chairman eba State Youth IPFT Vice President borang bunang Pranab Tipra Ono pati Yakar phane tong lam sago ono pati Yakar chini pati phane no lam sago ono pati na Yakar chini pati phane no lam sago ajati Tipraland hambai sini media friend dong no sini belakhe jeng tongthongmani khobor tamninke tini o thaingkha Rangasora Pachim Dulungma Tabuk Bottomani Nutun Bazar Malbasani Yemni Omo Jat bini Ponchet O jagao sung tini sungmai baksa ketal khai borok joto Tipra Motha khainarok 14 family ni 35 butar borok tini simin pati IPFT na hamjagui pati IPFT ni bana romkha bongno sung khabai khobai lamsago o joining program phaimanjak phaijak sini o area ni Saur Omorpur division ni president mangnang sini Dadi Rambiang logi tongo sini rajya committee ni youth IPFT ni assistant secretary Premoje Reang tai yango o Saur Omorpur division ni sini president da Kulendro Reang to bong hambai tini oro lead dunai romkha bong ni netritwa no sung tini 14 family 35 butar mangkha da Krishna Sadhan Jomotia bo agi phuno Krishna Bokto sorry bo agi phuno jin IPFT 2021 khai tongmani bibino karone bo onyo patio thangai din haina hai chumai khaki fika tai chini dago Sadhan bo oro lead nai tai chini Bijoy Kishor Jomotia sini dada borni netritwa no sungtini 35 butar chung man kharo Hari kaham, te media partner number Porumbo Mumbai ini जों आगोआव जों IPFT खायदोंमोन बोसोर जों और जागा सिनि पसन्दलुमा मदांगा सरलायो अनि अरन खायनो भुटार जतो IPFT नो आगे जों बोसोर सेबा खायै अमसि सिनि दिप्राखानो सिनि जातिनो अमम थांनाय होय जों आसो बरावनो सिसारगै सिपेमना आमलो जों आसो सिनि दिप्राहा सिनि दिप्रालेन एदिसे लाकामान पिठक न अरे दिप्रालेन थांनाय होय जों फायु हसनो सनावि फायखा तारपरे वो जों BGP IPFT खालायै 2018 जों बुट बातायखा जों आफरो BGP IPFT जुट खायै जों सिपेम मेसेखा मेसेमानि परे वो जों तमा थाइजाखा जोंनो हंखे मथा सं जोंनो नष्ट खालायखा 2021 बाहाय नष्ट खालायखा बोबाग्रा साखा अमसि आंसे अहानि नखां आंसे अहानि बोबाग्रा आंसे अ डिप्रेसन म थांनाय हनै ब काका कक खालायै साइ दंहानि बाङै जों बनो थाइहैनो अमसि म थांसनाय हंखे बा सिनि हानि बोबाग्रा अमसि सयं आंसे राजा हिंको थांनांबाय गबै म थांसनाय ना हनै जों जतनो बरखा 2021 पास रुमखा ताबो 5 बोसोर बर सरकार चालहा किन्तु अ सरकार चालहा माने बर मुसा खामिया आं जों नायनायखा नायनो मुसा खामिनि कारनै जों अर जागा गोबां दंखो दैबो फानि दङो ताबो जों हाय तुरु पासनि बाङै जों अम साबै मालिया आइफानो 14 family ni 35 buta sini oro da bana rozak jotonu tei agami go tei bu phani tongo
amon slide tei be kabang phani hi joto no wan sokja khaisi ke asu jara sawino ani kol mathaka joto nin bumung ani bamungke ani simung kisman bokor jomatya age bo ang ipep pakin khai thego ta bhaino ipep tinono ang hajago omosi sini demand kha hanoi ang hai haino replay phaking ha tini je o jaga o mo khlaimani bana salai rama o bo jaga mo omo hunke posinduluma rangar sora oro chini oro yemni boni amo kalai ponches kalai